kum ke jele ban kenti ya ki samla kalian ke jela kai football bat khamdam ban pen kela ne play ki ne ke jimlian ke jingdi basniu kasang samla sarang kampelun kalap long ya ka football tournament ka ban kong ha ka bala play mata kasngi apa menanyila kai football apa sarang kam ya kani ka tournament la play da MLE jong ka mauring kaneng uba HS kharpran ringkat ka jedon langru us impna je ka hima krem uba aba pans mat kombiuru usoda jong ka snau sarang kam uba don bor khan mujai ringkat ka jedon langru kiru rangba bar ki khna samla kibal ajing kran ha kani ka sngi kila pen pau ka jing sokmen ka jing yero ya ka seng samla sarang kam pelun ka balum matlang ya ki samla na ka bataban pelong ya kan jel kai football ka ban pelai iki ni ki babun ki jing ni ki basniu ka joko por kila kan tu ki samla kamba ka team jo kan ka jela ka football ka long ban mila persya ki drugs kila kan tu ki bakin kyar na ki jing di drugs ki jing di ki basniu khana bakin yo ka mer ka persya ka baklan ba khamdam makin long kini la kai football ki betbet ka jing la kai ka si ka baslang ka long ha pedeng ka umpanai persya ya ka sor ka tui sebenarnya bagi kawan yang sekarang PM cekran kebetulan juga poin keberu sodar seperti sedang yang langsung berakhir juga ini ki perlu untuk sekarang kapan nanti besok obat nang telefon kapan bagi ki pada bor bagi ki sama kirang mak bukan bor yang kapan begini ki atlet tim yang bersilakan sesifang yang penjong nomor kapor kalau mereka kemudian juga por ini pada lang ni kapor orang sa kading sikamon sikamat di bon masaki ki jira ka football mentak sing te ngai khodero kerpang ka sans mashrong bah kerta ke ba hendet la mar kanai kat kani ka tournament kon kong tu jong kani ka sans mashrong te kat masutu kolong ba sans mashrong pat islam mala sing ka ta ba an la islam ya la ban nek kani kam ngai khodei ya ka sang sama banang kira sibul ikam babha yang sikafat nak mentang ke bahag met sesong tahu dan kembaskat kalong ba ayo kalat ke ban sakhi ketika first tournament organized ketika ses mashrong de ba prize football ketika win cilakai ke ba baro setenan baro ke region ke pertai strat panina kai football batan pat kini ke balong ki klur mo pertai balong klur kai football dari Akadu dan pergi ngop no ajisno. Ikan mau ke Maradona. Tu pemain nak football program hati ke Malaysia. Dan dia boleh nak pergi ke puan pelakot nak tahu cungkrok. Mana nak cungkrok. Tapi kata kerja ke bang ni hapan perkat bagi kena sama ni sekuat kerja belong ke pelan. Skam cingmut penait nak kena cingmut ke stone. Tapi abang high part section jong no untuk Malaysia ngilami sipun kita ki klor buk klon lekai peponam kami na poka state syabat ke state bat ke laura ke brom to ke shlong akhirnya tai ro nang sikmat bekan sama to ke shlong kenya long kita ki ba rekam hak ke jong sap ke bram brom ke mamswa dengan pun ki pangala bancak dia dengan bancak dia ni ki bala kilakai syabar ke state por berswa itu 70s 80s Teknik kita kan challenge ini sama untuk sedang betul mentah bahkan ki mungkin besar bahkan sistem berat ke nam untuk sedang untuk thai na chong dan cina kai mo perfect long sifat ketika we ni ka ba kam tam chim chong bro kalong ka we ni kilat ban long yu bro pasal beklang tap nang kong juga por pengat ke caping mo dan kata ke caping pengat maka berkat ulun berpraktis ulun milakai karena kita nak berkat ke pasal kita kena gerap sibun ni bro bon kosong lagi pun betah bat ke belong menis ke mat apa silakai kalau nak silakai ke football apa ini kilat kamai lagi pun mani pe quick state suki gidi juga percaya long bagi long bro man bro nak silakai di sana yang pertama kita sab ngidon Ada saya tu lihat.